Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musidɓe tedduɓe woɓe hettade ayawo weltare TV e jokli windere gala. Min calmini on, min juurima on, min mbiyan kisale ɓural nden ka e yajende yo dumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo mo jami kisingol. Eɗen goni hande jaslari jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaji ɗe nogas. Eɗen jiiɗi yewtude ɗo hen seeɗa ko fate banggue gurdam e nder galleji ha tenti dewle, saabu eɗen gandi kala ñande alarba eɗen cuuɓi haalde ko fate banggue dewle. Jiɗen haalde noon ko gilli gonɗi hakkude debbo e gorko resodiriɓe, ɓe donki wawodirde ngam famɗude ko wiyete kaaldigal woni communication. Saha debbo omo sohla haaldude joom galle makko, gorko udda onon ka dañjino haaldiri e joom galle makko. Saha gorko ene yiɗa haaldude joom suudu mum, o ronka yo joom suudu o faam ko yiɗi haalde ko debbo udda. ɗo ko caɗele mawɗi goni ɗo. Dewgal so ari ha ɗon ɓe kewi ko rentodirde, so ɓe ndentodiri ɓe goɗɗodirat, so ɓe goɗɗodiri noon goɗɗum ne wawi joltude hakkude maɓɓe. Ko jimmi wiide tan dewgal so manki communication, goɗɗo joɗɗo e nden yolde ene wadde joom suno walla joom galle ma communication, andu an aɗana wasamo joni, saabu ɓerɗe goɗɗodirat. Hay so tawi balɗi ɗi ko wotiri oɗon tina oɗon goɗɗodiri to banggue balɗi to. Hay to banggue jokkodiral hakkude debbo e gorko ko wiyete gondigu leeso. So tawi debbo e gorko mbayri wondude gondigo e leeso, ustat cehilagal, ustat gilli, ustat korsa, ustat cuusodiral, ustat teddungal. Debbo e gorko jokkodiroɓe to banggue gondigal leeso kala ñande e kala saaha ɓe ɓurata welodirde, ɓurata yurmodirde, ɓurata suusodirde. ɗum waɗi eɗen kewide kala saaha sa ari subaka a tawi sehil ma ɗi ɓattina kaccitari mandi fayida, andu koye jamma he yaati. ɗum ko hunde poɗɗe wadde haqqille. Kono jiɗɗen haalde hande ko ceergal taw yontani, taw jeeyi sababu ko wasde heɗodirde e wasde haaldude. Saabi cuɓiɗen oɗo hen sujet, eɗen joguiɗo hen ɓatake giwɗo e musidɗo men gorko goto. Holko wi? O wi omo yiɗi joom suudu makko, joom suudu makko ne yiɗimo, kono ɓe nanji caɗele to banggue wawde wurdude e wawde haaldude. Goto e mabɓe kala ɓerde mum ne faadi. So ɓe kandi seeɗa tan ɓe tikkat, ɓe kaɓat, ɓe lawodirat, ɓe dugdat. Debbo o heɗata komo, kankone o heɗata ko debbo, ɓe conkatta. So ɓe layi haɓe tampi ɓe goɗɗodira, soit debbo haaɓa natande suudu ɓudda hoore mum, walla gorko haaɓa yaaha. Ani ɗo henno ko caɗele mawmawni hen, saabu wiide mi hettota koma alay sago an hettoto kam, ala wona noon jiiru. Jiirumi ko so tawi debbo e gorko ndesodiri, caɗele goni hakkude mabɓe, ɓe ɗacci ha sukaɓe lelima, taw koɓe kalata ko hewɓe nanata, ɓe gurmo jamma, ɓe kalda. Gorko haala, debbo heɗo ha gayna, o wiyamo baba galle a gayni, o wiyamo aha. Debbo o ne haala ha gayna, tawan gorko a teɗɗintamo, kettodiron ma on paamodir. Goto e mon foof ma faam goɗɗo, kala gonɗo e fenani ma andu kañum woni e fenani, hayso goɗɗo wiyani ko an woni e fenani. ɗum ɗo ko ɗum woni fenani. O holliti kanko joom sunoɓe jirdiri, kono ɓe ceeri. Allah waɗi yimɓe dogi hakkude mabɓe, ɓe kawriti. Allah waɗi kadi yimɓe gari hakkude mabɓe, ɓe kawriti laabi ɗiɗi, ceergal yani tataɓal. Debbo o restama, kanko o resti. To debbo woni to ene neldamo message uji, kankone omo kanko to woni ɗo omo heeɓi haqiqa, omo nelda debbo message, debbo ene neldamo message. Musidɓe tedduɓe, aɓe neldodira message gueɗi, aɓe neldodira photoji. Goto e mabɓe kala gilli mum ene hedde goɗɗo. ɗum waɗi noon oɗon saaha ko hunde hewnde
heewi debbo e gorko ɗo ceeri taw gillini heddi hakkude maɓɓe. Debbo o resodira e gorko goɗɗo mo resodiri o e hoore mum, omo waalda e mum, omo ñaamda e mum, omo yarda e mum, kono ɓernde nde ko tohuri. O yane gorko omo resti debbo goɗɗo, omo ñalda e mum, omo waalda e mum, omo hiirda e mum, kono noon ɓernde nde ko gaawoy. Holko safrata ɗeɗo geɗe? Muñodiral e dow gilli, muñodiral e dow dewgal, kaaldigal, jokkodiral, paamodiral e ustude kiremeji puyɗi, fuyde téléphone aji, kiremeji minani ɓe mbi kam ni, walla fadde ɓernde, ñirɓinde yeeso to bange debbo e to bange gorko fof jomumen ɗacca. Hoolare wona ɗon, jalnika wona ɗon, ndeɗɗirago wona ɗon, gilling wona ɗon, korsam wona ɗon, gonon complicité. Ino yiɗodirɓe ni, faamodirɓe ni, ɓe jaɓata jamais yimɓe naata hakkude mumen. Debbo wasa jabde yimɓe naata e mum, a sodanaka ɗum, a wannaka ɗum, no mbaɗa yodde ni, no mbaɗa yontede ni, soni ha ɓernde ma nde heewa. Ayi, luural ala. Gorko one ko hono noon, debbo ma o ko ni, naggam e naggam, ha ɓernde ma nde heewa, jiituɗa hen hoore ma, gaddone koye mon caɗele. Eɗen keewi ɓattukuji oɗo saha mo gonɗen, yimɓe luurodirɓe e dewgal, ɓe jaawi ɓe ceerti, walla ɓe kaldani ɓe ceerti, kamɓe ɗiɗo kala ɓe nimsi. Jiɗɗen wiide tan oɗo saha mo gonɗen ko alay sago debbo e gorko communication wona hakkude maɓɓe, kaaldigal yo wona hakkude maɓɓe. Dewgal fawi koye nandiral, ɗo nandirɗa e joom galle ma fof ko ɗon dewgal mon fawi, ɗo nandirɗa e joom suudu ma fof ko ɗon dewgal mon fawi. Gonon neɗɗo gooto, jiɗodiron, paamodiron, nandiron. Sa felliti huccidde debbo mbiɗa ko o jinmi to banggue dewgal, wat asuri. So joɗɗo yo, so cofɗo yo, so fooƴat caggal mum, so ɓuttiɗat caggal mum, so o bontat caggal mum, wat ko o woni kanŋe ma o, wat ko o jiɗɗa, wat ko o jiiɗa, wat ko o nanɗa, wat ko o woni giɗoma, o woni pasoma, o woni nandoma. Debbo ni ko hono noon, gorko bawnoɗo gila to banggue goragu leeso, ha e to banggue jawdi, ha e banggue pop, hande wonko hefti ɗum, wat elle ko hande gilli hakkude mon ɓuuri foorde. Goto men kala yo jaggu goɗɗo, mawnina goɗɗo, teddina goɗɗo e dow dewgal ngal. Yaw wonata ɗon. Kadi debbo koma suura joom galle mum. ɓuuri bonde fof ko debbo cuurtowo joom galle, min o ñamminta kam, o yarnata kam, o holtinta kam, taw mo waɗanma tena watta. Eɗen jogui ɗi batakuji. Woni hen worɓe ɗe ɓuuri hamnade fof ko ɗacca ha joom suudu ma ñagoma. Gorko fotani accude ha joom suudu mum ñagoma, fotani wonde. Saabu debbo wonko sohli, aɗa sohli sa nimimo tawamo laaɓi, aɗa sohli yiide leeso makko ne laaɓi, aɗa sohli yiide conci makko ne laaɓi, aɗa sohli yiide awra makko ne laaɓi ene uuri. Ɗum koye ma yaltata. So yaltani e poos ma, yaltata koye poos goɗɗo. Saabu Allah arsigi mo arsiginma o, koye on arsige arsiginta debbo, taw wona longere nde, taw wona jaram ɗam, taw wona wujjo o. Ala wonko woni nder ha heewi, debbo ne sohli ɗum. Debbo ne sohli safrade to banggue gynécologue ma, par ce que aduna fof soɗen ndi docteur ɓurɗo seeɗa ko ɗiɗo haɓe jetti tato. Goho ko cardiologue woni jaaru to banggue ɓernde, ɗiɗi ko dermatologue jaaru to banggue nguru, tati ko jaaruɗo to banggue sexologue. Oɗo henno ko neɗɗo ɓurɗo seerde tawno ɗum infection ngaji kewɗi ne gona toon, alay sago ɗe mbaɗi détruit, beele jangga ha keeɓa on fannu ko ma jangga ko juuti. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, tinnoɗen no moƴƴi Allah subahanahu